Paminu tantala le tulaiva ia ai malu tia lol tatu ofisa fasalau fo le nefiafi ia le ua li mai talinge a Tologataua so Alofaifo Sioeli Alofaifo Lamese i se tasi fo tamali o le tatu o tunu ia o ele tau faafuluina le tamali o le tatu o tunu o loa tau sanga o tautua i vaenga fo fasalau le tatu o tunu le ngata i le tatu TV Samoa ia a o se tasi fo isa faafofonga ia i o le tatu o tunu i le fasalauina tu sa o tatu la kapi tu sanga tele salo lata i le tolu se tu sanga o tautua le nei tamali i vaenga fasalau le ngata fo TV1 ia a o le fo ia o mi se tasi business tu maoti fasalalau i le tatu o tunu ia pe o na 685 radio program i le taiao i le vaenga o tatu breakfast show ia malako morning show i taiao tasi i vai as tasi ia o fia la ne fia o fai ona mili mai talenga ia Tologataua se tatu tala no foi ia mai se o le o si i lona au i se fa moi moi i pe ona ia al te pena ai o tatu o tunu i lana fainga pa lota i lua afe lua se furulima i le nei foi tausanga i le fa moi moi le aso lua se furiva o kuso fa atino ai palo tele ia la so lua se furfitu nai amataia tatu palo tamomua ia pre-polling se mo le futbalu ia se ia o en fatino le fa moi moi pe on sa idiai ia tofi ia wa fo in fall pa le mene limas futasi tu malo mo le nei tu sanga ia ina nga fa lo le fa fe lo i lo tlinga malo le pale ia bodinge mai ai lo tlinga malu la tu fa nga mlang ia fa talvatu lau talanga se Iuli se foi le malu le tatu ofisa nei talo foi le ava mal fa lo e fa talo fa toile pa ia sau nga tao Samoa ile nei foi po mai maunga tele se o i mongaiti le ngata ia i tupum tamali foi ia o feoi o le tala le o tamama tina ma tua ia me se foi lo le tantu tunu o no pia ia masaili malo masaili manuia i lau fonua au te ronei ia me se foi ia so se Samoa lo mafaiona maua fa salalonga le tatu le tiom fa salalonga i pe au mangalu le ea i le nei vaenga le fiafi o folo fatu ma fa talo fatu i le ne fiafi so i fo manuia ma lo fo lau manuia malo fo le malang manuia i lau talenga se le maua le fatu atu tai fonua lo sa na malang mai na fia ia vai anele fa sili se Iuli ia sa to i tonu mai lo fonua o te ro nei la so na nafi ia ele o se malanga fo i fa pea sa tau fuo nai malanga lava fa tope no tulanga fo i onisio o mata upu lava ia ile tulanga i pe ona ai ia pelenga o nuuma a fio anga fo i maniso fa mo o lo loma ile fa ungo nei vai aso pe o le taliatu lea se Iuli malo fa tai o no le talia ina fo el mato bala watu e te mliu mai tatu tala no le anga fa fonga fo isa mo lo si fonga ele nefiafi ia ele fo le la tu fa fonga anga ia lo si fonga wa loa tu sanga tu tua e le ngata i le tau mwhainga fo i o le tio TV ia a o le tele o tu sanga sa fa salau ina e lau talainga fo ia tatu ta longa la kapi e ma wa fo i le taleni mal sosia to mai ma me alofa wa fa tama ai nai de oi el tatu tua ia mai se le to tele o tai o tatu o nu sa fa tala no ina e lau talainga a o e tau tua i fo i vaenga fa salau se ma na ia le au tala fo i va tu ile ne fia fi lau talainga le tau sanga o le tau sanga a mata i o na tau tua ia tatu wala leo ia me se fo ia fa ilo fo mo silfia Samoa ia ala la fanga fo i mliu mai lo tali malo fa tai se Iuli ia e tau tala ile ava male fa alo fo ia tulanga fo i pe ona e tau fa mai fo ile fia fili nei ia ole nga mo ai fa tai le tua no fa nga ino fa tau va tai fo ile tua me alofa na fo ai ia sa fa pena ia ona tautua ma au nai ia pe vona silfia ia o lo nei tangata ia sa fa nau mo lo mai to tono la fi ango sa fune ia i fa tanga loa ia il moteli sala fai ia na onga me ina le primary school ia sa wa i le ma onga ina i pia ile a onga fo ile ale
vai taimi o avea ma laua avea nei ma pia prime ia vai taimi na le sa avea ai ma pia intermediate ia ona whaawamina lo leo a onga i nai le fifi o le so le fifi ma lua toi lava i a vele ia ai na whaau umaile i kolisia le kalisia le upa ia wasanga tai i pesenga ia a matalola ia leo na whaawau ia le tūlanga o sa iringa ngā ruenga i nā vai taimi te lora ngā ruenga mua na whai ngā ruenga ai o utari whare mai i mo ta ngase i mtoutua ia a matalola ia leo na o whai ngā ruenga i leitio mua na o whai ngā ruenga ai le tausanga e tasi lea whaiva sa lau iwa sifunu ma le iwa a o whai ngā ruenga i leitio kerisiano leo lau fau le tala lei i lalo le whaamalo le Youth for Christ po lau talavou mo keriso ia o le mai o le whainga luenga i nā o le tausanga e lua fe ma le tasi nā ngā i mai ai stasi o awa noa na whaasalau ina stasi o le tio kerisiano fo i te tono Amerika Samoa whainga luenga i la i lua fe ma le tasi le tio whaingoina o le Showers of Blessings te tono Amerika Samoa ia mai ai leo le ngā luenga i nā i le lua fe a whainga luenga i nā le lua fe ma le tasi ia o le lua fe ma le tolu na uto e fo'i atua i Samoa. Ia mau whainga ruenga loa i le tio le toina fo'i leo whailangi le wholongo Mapusua Rudolph Kyle. I le radio, ia le radio Polynesia. Whainga ruenga i le ina, ia i le tio leo le Talofa FM, pēr fo'i sila fia. O le lua fe se fulu lua. Na maua i le avanoa e whainga ruenga i le TV Samoa. Ia mo le fulu mo tupu tau sanga. Ia o mamaile i nā le TV Samoa o le masina o me o le tausanga na se imwaya tenei ia na o whaamawai alo ia mai ai le au onanga le TV Samoa ia mauanga i mai loa whaatūsi au tamai pisi nisi la o e Samoa le leitio leo whaingo ina nei ia o le 685 radio ia le ia le mātou morning show ia mai le ono i le iwa ta ua o le 685 morning show ia olo ia ina i sa le ufi le mātou ofisa au tū. Ia, e peila na te tala alo ia le tio i le aso se fuluma le lua o le masina o Iuni o le tausanga na se mwaya tenei. Ia, e peila o le so. E a toa ai le aso whanau o sia mātou tama i le tio le o le 685 radio. E tasi e le tausanga. Ia o lae whato a pepe le i tai. Talu na whai mai ma te tala mai le tausanga na se mwaya tenei. Ia, mai e tausanga e tele sa au nai a Sioeli Alofaifo mai mo mai o le tātua tunu ma le whaafonga foi. Tele foi niso taimi sa tautua mai ai niso wale si whaasalalau i Samoa i New Zealand nei, ma Australia. E ala le tu ina mai o tātou talafou. Ia, me se foi o le tūlanga pe ona iai i anu si pepa. Pe ona si pepa le o le Samoa Times. Ia, sa o tustusi mai foi a o le io o le taimi o le COVID-19. Ia, ele newspaper leo le Samoa Times. Ia manisi o au nanga sa iai wa le si whaasalau. Te mana tua fo'i vai taimi o iai ia le tō whātango fo'i le inei le tiole nei. Ia sa whai a fo'i ma whasota inga o iai Samoa. Ia o le tūlanga le tūlanga o le ola whai ngā ruenga. Ia, masalo nei tausanga na se me vai atunei. Ia, sa iai langona fo'i le toi o ai ave pepa e o ngai. Lea sa anga i foi motoi ave nai pepala i tinga utai le Universite au au le Pasifika i Alafua. Ia e pei ona iai nā vai taimi. Ia o la kau wha umā pepa. Io e. A o le maa nei o langona le nā. Ia wa o avanoa nā lai mau i Samoa. Ia pe matua pe a ia e ia langona fo ile le o lauto e maua le avanoa e toe o ngai te pei fo i o tūlanga wai ai ia o nga anisi o alumwhanau e Samoa i nei lunga o penga ta whailangi. So te minei la e fo i. Ia e whaatino sia mātou le tio ia pēna uta ua whato atasi le tausanga. Ia le whaingo ina o le 685 radio te maua lai lunga o le Facebook. Ia malunga o le YouTube. Malo whaftai ua whaafonga bani fo i le tātou tunu au e tala manino fo i al tala ango le ngata tupuanga whale ao onga male anga e lava i ni teimi na ua whaatu ina fo i lau business tu moti. O ani lu i tau na whia ngai malau tu whafo i le tau amatamataine ngā luenga whaafasala lau fo le limot whaafonga anga Samoa.
Ia o te loa o le tele lavo o lu i tau i tūlanga e pe ona iai ia ngaluenga whasalau. Wai pe ona silafia. E le ini me o ni universite fo i le i Samoa e nā vai taimi e te alo e te aonga mua ai. O le universite a ia masani e tātou whasalau tu lou mai le tele o tamali i sa iai. E te poe maua ama i tu AP. Ia na amatalo le i lau fasila au fo i le tau le fasila laula ka pi fo i le whaonga ai le talong le pulu fo i le popo. Ia ke arua amakamaka mai ngā lau fasila lau. E pe o ina olu i tau ala e sa whia ngai le teimini whatoa a matai le ngā ruenga. O le tau whaina i e malama lama i tūla whono ngā ruenga fasila lau. Na o le whaafitai i le atua. Mai le luas furu mon tupu tau sanga sa iai ngā ruenga whaasala lau. E tele a wanoa na te tala e le li ia me se lava i a tūlanga fo i o training sa malanga mai a tunu i whaf. A mai se le teimin whai ngā ruenga i o i le TV1 Samoa. O te lo i nā lea sa te le ma whalau e tele ai i al tomai. Ia whapea fo i le tio sa o whai ngā ruenga i Amerika Samoa. Mai ia o onga ma workshops fo i e peo i nāna poe maua mai ai. Ia o le tele lava o whalea onga. Ia sa tau poe mai lava i tamali i ma whaila unga o tele lo lātou si le fia i mene o ngā ruenga whaasala lau. E peo olu i tau ana sa whea ngai nāwa i taimi. Nā lau whaafitai. Le o manino leia e o oifo se tangata e fau le taleni o se lawia e ba atu fo ia i le tūlanga whaafasala le fo e matua o e na mua i malae ma ua whai fo na muli tai fo ni so tu pulanga ia mai se matou le fo mai fo taleni whaasala lau pe o tu sa matou tau langona i na ile ngang whaanga e tia ia manangang fo i whaamaite na e si la fio lau taleni o whaasala lau mai se vai te mio i tonu ao. Sa o nau te whaasala lau? O i te mio ulai titi a wherelua ia ma le tūlou ma le whasila au fo le whaasala lau ta alonga, whaasala lau ia tu ngā whautas. O la o miti na o miti au te fia whaasala lau pa o matua. So, na taunu ua? Manei. O te mi fo i lea o lea onga. Na o miti au te fia whaasala lau pe a o matua. O le alana tau nuu ai na o umale tūlanga wa onga mani se ngā ruenga sa whai ngā ruenga ai. Ia ono le mai tau fo i nawa i taimi e pe o whailangi fo lau ngā a bad mama ia. Ia sa wai ia i se tasi o toa manu i ngā ruenga tau whaasala lau ngā wa malolori taia ia wa asiri e. E pe o nai tangata ia. Ao ngā ruenga whaasala lau a ia o lau whai a onga mua lava i mene o whaasala lau. O le a whionga i angan mo le mana whai sele sa mata wheo. Ao taimia o whai ngā ruenga i o le leitio le ala lau fau. O lau whai a onga mua lava lea. I mea tau leitio whaasala lau o le whionga angan mo le mana lea o lau pūlea nei TV1. Ia watasi ai fo i mase tasi o tina o whailangi le fo launga e le ngalopea. Sa whai ngā luenga i le tu AP aso i al tina ia mea sua. Salo e si la fia o mai le tele. Ia o taimi fo i le o whai ngā luenga i le lau fo o le si o whai a onga nei ai. Ia o le tina ia Nerisa Lima. Ia o le tua fine le o urianga tele prani ma le o fale tua nei. E pe yo o whai a onga i el tūlanga sa i ai le ngā luenga whaafasara lau mai le amatang. Pe o le tali atu le Sioeli. Malo, whaafitai mana e tele le taltalaina fo vaenga ia a meise le o toi whaamana toi nisi o tamari i fo i oe na mui malai le whaiva o whaasala launga i tausanga o vai. O ani mea te mana tua pe laua lunga i tausanga o avea oe ma tangata whaasala lau i company nei. O ani episodes tā ua lava o soifuanga whaasala lau e mantua. O le tele i o me tā ua. Au te mana tua e einei vai ngā tā ua e le ngalo i atea. O mana tua le vai taimi o le. Ai mai se ala le whaasala lau le tūtau talonga. Mana tua le vai taimi sa au tau muli e whaasala lau le talonga le manu sa moa se fulurima. Ea, sa e le taimi na malanga mai le manu sa moa ea tā alo i tonga. O male a tonga ea o mai le fiti. O mafiti ia na malanga mai lo le manu Samoa e Australia. Ele ngalo le te alta longa le manu Samoa na fai el malai na i Sydney Stadium i nai Australia. O le taimi le ta alo lo wali o Terry Fonolua.
ia i le au le manu Samoa. O te tau nuu mai i sini Australia Sioeli. O sau makua i o ki ngā inga. Usa o mai. A leo te sau e whaasala lau atu le talo. Ma olo masi o antina o ke sia wa aia ulfo mai. O vai aku ulfo mai. Au mai se fuala au. Ia le aso ngei o lau ke malosi whaasala lau. Ia mai o le ulfo la au fe belfo mai ulfo la au le a e ingo e le aso ngei la ke malosi ya. Ke malosi le ulfo la. E ingo ulfo la au kai au. Ai o ile fiafi o whaasala lau talong. Au te mana tua la le talonga na lami ele e wala pisa Australia le manu Samoa e fitu sufa le lima. Fitu sufa le lima. Tasi ale skoa le manu Samoa na le skoa tewi whano rua ka meki solo. Solo i. Nga ma le talonga na uto e o tu fale. O la ko ki ngā inga lo mai. E le ngalo na talonga. O leisi talonga e le ngalo i tiam. O le talonga le manu Samoa na ta alo i mai apani lano le malaele a ina lo i Taranaki New Plymouth. Ea, na mato usu mato ma le whianga fo i a tango whailangi fo launga. O te mana tua le talonga nana mato usu le waweao. Mo te o i la lo e whaasala lau le talonga. Salo e afa i le mato o i la lo. Ai vili atu tawai fo i leo le Radio Samoa. Whai mai po mato o le su e atu sanarifi. Ia, mato o lola ia mato o mana mako mangai kama whaasalawa. Nga mako o mana mako mai ko wei voi lea. Ma mako me ai tulo. Mato ka tulo lea maua mako paks whaasalau. Ia le malu luo la loi Taranaki sole. Aka, kai minga le ka alo sai losi tangi taki pau voi le manu Samoa. Mato atu lo le te tonu te pena uma mato me whaasalalau. Ia ona whawewela lo leo mato me ai. Mato ai lo vai atu ale mai mo mai le tātou tunu. Mal whaafonga mai. Ia ngā umanga mako ai, mako mo moelo. Mako whako a whaika longa le fiafi. Ai ngā mako kau ngu i opo ke se fulu ri kaea. Mane. Ia, o le ala e whaasala lauri tā longa i Samoa. Wa ke i wa mako ke i kui a kole mako poku. Ai mau ke whealangi ruma. Ai umalo mga usure vi o le fua i apa. Ai umalo nga usure vi o le fua i apangi voile. Ia mau ke wheala e whai runga. Halu lo man whasala la ungar karo. Pika koe manku esko ingo tango vai taimi au whainga luenga i nei. Ia, o tasina ai laito le. I mea nei tau whaasala launga o talonga. Ai ole tu whaasala lauma ma highlighter ngā luenga le nei a Sioeli mai mai o le tunu. Ole mawhailea o na maua lea wanoa. E mawhai o na o ta whaatala noa i nai. Tangata i longa o le tunu. Ma tangata, ma o whailoa i ai tangata i longa i a ele ngata o Samoa. Ai meisela langi ato. So te mana tua fo i leisi vai taimi na o malanga mai ai New Zealand. Nga mau aku la o tusi wala au lia i le function fa pitoa lava na whai i nā le Eden Park. Au saulo la ia lea ma o maltangata fo i lea lo whaifi au nei asu nita le aso. Sa whainga renga le Radio Samoa. Sa i nei fo i ia sa i nei ia. Muli ar tata po klame. Ma o la ma. Sa la ia Lorenzo. Ma o lo la ia le masu nita Eden Park. E ma te watu la ai whai mailtala al palangi. E na o le to tasi tangata le invitation lea ma te watu le invitation na fulu mai a malisi ia tanga loa vo le fo wina su ia mantua la tātou ina New Zealand a kasi aranga ka invite pa wanga nga e pe ka ko Samoa kasi ka invite ka ma va kuma la ko para wo io ale la ma te atu masunita ia ai fa mai palangi ele mfinga ma o nga o wa ya lu ele mfinga alu ska masunita ia au loa ko le kongu masua vo le tanga lo sua o wala au tu le fofowina wala au tu le tanga lo e nga saua o tanga lo fai palangi o ma o special guest o le marriage mai sa va ve ho e puro sua ava ko ama o masunita ma to lau te mana tua tanga tan ma to lau va tasi pona Richie Makoa oi so oi ma nonu e ma Maria Tutaia so wa ke ira ka mo su ngi ko fa mai sori e sawa mai sa mo ari o le fa ko miti le ya Richie Makoa so e pe o ngai highlight o le talo ai o le tua i o tai o le tunu ya ele ngalo ia le tulanga pe nei tangata maululunga sa ma fai ona
maua lea vanoa e whaatalanoa e masalo si le fia e o vai taimi na malanga toi Graham Henry au avea mawhai a onga leo Blacks e Samoa maua lea vanoa so pe e langona i le whaatauwa le nei tamu i titi mai sa vai ia e sau maua lea vanoa e whaatalanoa e pe o highlight i o ngā luenga ia a ngā i mai e le tele o ta alonga sa mawhai ia watasi ai mawai taimi e a mata ona luta ai le tai ngā luenga wha salalau ka lai sa mawhai ona filo e te tonu e pe o le tali atu lea se iuli Malo whaatai tatou se e vai taimi o la se taimi whaanoa noa ia te oe walanga te manatu ai eis ni vaenga highlights whaanoa noa i lau taimi o iai fo i vaenga whaasalau i le mainstream media i Samoa tsunami tsunami e le ngalo e te au le tsunami le winga la o whamatalanga o le matou a nga i nui tua taimi na o whainga luenga le talofa matou o i tua e li poti mai le tsunami ia matou atu i tua o le mwhaina whaile li poti te vai atu i le fola mai o tangata mali liu so tu ulonga luenga whaasana la ai anga i lo e whesoasoani i tangata te mana tua le isi tamaloa palangi tu lou lava ta fea ina i sale panga no fe ausi tai toso mai utal tamalo ia toso mai utal mo manongi fo ilea tu lou so ele ma faina ave ese ya te ai ai se tai mi fa no lava tulanga fa sala o le taimi o le tsunami ele tulanga pangatia ma tulanga mafatia na ia o tatu tangata ele na vai tai e taimi na te tupu ai fa lave foi tau ta vale fa lave foi domestic violence po sa wanga e te va ai tangata pe a ona li poti mai a le vai taimi fa no lava o te lo foi na langona uma le tatu tunu o le vai taimi o le tsunami malila manai mai tonu ia mo le fa fonga bel tatu tunu pe no tu fa fonga mai e su fefeloi tanga fo mo winga fo I fa salau e ia so fia e ia so fa no ai o aso fo I luta u nai nga lunga fa salau ai mai se lava le taimi tofu nai ia o tatou tangata tatou se e vai fa porkiti o ani lu tau fengai ai mai se fo fa tal no ni so tai o tatou nu I longa sa fengai malau taling e tele lui tau o te loa o mel te mi nei o le tele o lui tau Sioeli ma le whaafonga fo o le data o tunu o le tele lava o lui tau o le mawhai o na whaamaliaina o mo tangata male I le tūlanga o launga ruenga la e whai malau fisili ia a to e fo I tu e tala noa I le taimi na pale mai ai le HRPP le malo salo au le stangata sa tele na tu ia tu la epa ma le whainga malo le HRPP I le tūlanga e peona iai ia le whatamoenga mai o le malo le voila na o mai le taimi na ua se le HRPP ia ua ese foi le mea ua le lifa iai fina ngalo le tunu ia sa whai lava le ngā ruenga o na awa noa e te tala mai a o le lui tau tele lava e whea ngai aso uma e o mai le temine o le upu ia e tangata e a o ina le whaamalia ina ma le lifa se whaamatalanga I se mea o fina ngalo ai se isi tangata ia e pea fo ina silifia se Sioeli tau tala I le awa ma le whaaloalo e le mawhaiona e whaamalia ina uma tangata alela ia a e pe o lui tau tele na e te whaafasa ngai lava ia ma threats ia o lui tau o le tau whaamatau I aso uma a fio o lau ainga o lau to o lua ma lau whanau o matua o lau ainga o lui tau na e o mea I le taimine nei e te whaafasa ngai lava I aso uma a le whaafitai I le li e le ase si tātou te maua I le malos o na o le atua la malo whaafitai le ua whaafonga manino fo I le tātou atanu le ne fia o ea taltalaina ia taimi mātango fie ia meise ia vaenga sa luta uina I le soifuanga au na fo I taimi o whaasalaunga ina we se e tau sangalente ne whaatuina lau business na e manatu e manuia se business ia meise ae leo se mea whaingo fie whaatuina business ai au tele ia le whaile pisinisi Sioeli sa mua whaile research mana ia
Ia mama fau pe work pe le ai. Ia sa tu fo ile tua. Talo ile tua pe te tauna fai pe le ai. Ina ua fatu ina business. O le anga le lei o le li. Ia pe ia le winga la o famtalanga so se fa moe lava e tu ile tua. E fa manui ai le tua. So e le fa pena fatu ata pena ia le business le tau sanga na se mo vai atu nei. Vale. Ai o fainga luenga i le tio ale Radio Polynesia le Talofa FM. Mai le fulu mon tupu tau sanga tanuai. Na ia la o miti. One day e fatu ai sa o le tio. O te nofo lava ma faile fa te tainga fo ile ai le ave taxi. Vale. Ava pea e te alu ave taxi tu low lava e te fainga luenga se taxi e lista ngata. E te mafu fau. E le te tauna umal se fulu po le lua se fulu tau sanga o le aka ke wherua i le taxi. Vale lo. I Samoa. O te nofo a faile fa te tainga nei te. E te tauna umane po le se fulu lua tau sanga. Wa maua saka taxi. Vale. Woka owninga ia se taxi. O i nai pe e fua i ai, le soi fua au auna ma le soi fuanga lue. O lae ma whai ona la ai luma i seisi, lu i tau ma seisi. O le fatu ino pisinisi ele o se mea whai ngofie. Mali. Le tele lu i tau sa o manatu lava e tele lu i tau ele whai ngofie. So ina ua o ele taimi o wha ma vai, o sau whai lau pisinisi le tau sanga se mai atu nei. Ana o iloa ai. O le taimi sao a lea wa mai le li e a matai. Nale. E alava lai o mai le taimi nei whaafitai i le tua, e whaafitai fo i pisinisi ma company, ma e o lo lango lango. Ia o la lava e whai mali e lava. E pe o le tali atu lea se iuli. Ma lo whaafitai, le o manino fo i e ngā e whaama ite, ia al whaatupu manatu fo i e ila tau e fuafua walanga e whaatu ina menio business, e tate tau malama i ai e leo se mea whaingo fia, mana i vanga ia sa whea i lau saunoang foi po lau vānanga i le nefiafi. O le whaia mua leo le research, le marketing survey, pe o so se business ia ka kounga ngai loa whai ke pua whaakuro ma lau mai, o le whaatauro. Ia ai tele fo isi tau vanga a meise, o le nei mea o meise ai le tiong whaasalaua. Le to o tele o fatu al fasalau al gagai o isi ala fai mai ali ia la tau telefoni ia le ma tau te mai tau atua mautu ia me fai ngā ruenga foi lo fatino nai ia lau tau tua le tātou atunu ia ta se mai le afuanga al mafuanga na leona mala atu ia le tātou porklame ia ngale o mato maua li o si ilo o le ata mo i upu fai o le atunu sa mea ula e lau mea pese. E leo se mea ula se iuri. Ia, pe ia fo ena o vai atu. Ia, o leo langa fia ngalue ma leo langa fia tautua. Mani. A whai wa e la sia o maisi la sanga o le soifuanga ma leo langa. Mani. What else? E te tauna e mei e, po le ale si challenge o le soifuanga. Mani. Po le ale si lu i tau o leo langa. So o le tapena e alu i le palota. E leo se mea na whato a tapena i le tausanga na se mwai atu nei se iuli. E leo se mea na whato a tapena i le lua po o le 5 tausanga taruai. Mani ela. Na iaila ngona i ata ita e tate fia alu le mea nei o le palota. A au te mana tua le taimi na a mata aina Aso Sofia o la ngona i le mea nei o le palota. O le tausanga e lua fesul faa. Ina ua umalanga i seina. Se kasi o training nga whai seina. Ai alua tala noanga tala noa i vaenga ia. E peo inana a mata fatu mai e se ula ma se mawhauwhaunga. Ai mai tau mai lai ma le whaafonga fo le atunu. Lua afe surfa. O tele i alu le paloto le lua afe surono. O tele i alu le paloto le lua afe lua surtas. O le mato i tu malo fo i na whailangi ia le fo launga se tasi fo i o tino le nei a inga le fionga ia vaele. Le lua fe le suta si faile o le pai election taua naua o le se o li o lo taimile nei o fa tu le ai ele o lo taimile nei ia o mai le tau sanga na se mai tu nei o mai tau sanga nei o loa ia o te tau na si le lima e fai se tau tua mole e tu malo pe ala no fai atu ele o se taimina ele o se mea ula ele o se mea na fato ata pena na nafi
po le lua tausanga po le tolu tausanga talu ai. Ia sa te talo ai le li. Talo i le li ina whaasinomanga ma te talo i le tua pe o le mea pitu sili nana tau. Ia tate te talo mo te whaalongolongo i le tua. Ia pe sao le mea te alu iai. Pe sao le whaasinomanga e te anga iai. Ia o maua le toa, ia le tūlanga e peo nai ai. Ia le ua si iai lo nei lima. Ia o te fia tautua i sio mātou i tū mālo. Ia o le mātou i tū mālo nga ngai whamaunga no me la lua. Ia mai le fio ango le whare lua o sa maunga ma sa fune mo le si le fia. Ia tulauna le a fio la inga sa pesta ma ta masao ia ma le whare whao sa maunga. Ia mai se foi ia so mātou nu ia sa fune le fio le li o le nuo le tō fio tula whale. Ia ma le mamalu ia i la ua sa fune pe o le mātou i tū mālo le tū whate singa le nei. Ai ao oi na vai. Ia o i tū mālo ia o le fio ango paia, fio ango sa maunga, ma le fio ango le whango li. Ia va pe foi le fio ango whalitanga loa, ia o mata vai, ia ma whatu walu. Ia e pe o nuu ia o le mātoua tū mālo ia ngangai whamaunga numere lua. Ia le ua tapena iai, mo le whaamo e moe o le atinu. I le aso luas fulu iwo au kuso i tausanga nei. Pei o le tali atu le Sioeli le whaafonga ma le mai mo mai o le atinu. Tāwhtai, ua manino le whaafonga tātou atinu. Lea lava lani anava tau fo lele fa tangata tuto tasi ese mai le ba fa fai o la fitfile te mafuta iai ia e fo ma fu e te mo e lalu. Lea lava ni anava tau fa tangata lava ia lo lava ia tu lai mai pe fa pe tu lai mai e ve masui o le tu malo. O le mea mua Sioeli ave iele fa mamafa. O le tuta wa onga tamaiti awa onga. O le winga o lau wha matalanga. E le fua tasi le manto i tū mālo. Mali. Te loa ai lua tu e whaisau research po sau suenga fo i le te tono le tātou tunu. To tele i o whanau o le mawhai o na whaawawina onga. Mali. To tele i o tamaiti o le mawhai o na uma onga. So o launa ana wataunu me le tasi le nei o le tūlanga o le una ia o whanau ma mātua e awe tamaiti le aunga. Mai e alo te tununga, te le o le lumana i manuia o whanau mai le aunga. Ata mai fo i mapapoto tātou whanau. E anga i mai fo i le lumana i manuia o Samoa e taunu i se tūlanga manuia. E le po mala e le tūlanga e peo nei ai. Ia, ua tele a o ngai te tono le tātou o tunu. O lau a o ngā fua tamaiti. A o ngā fua ia le tele o whanau. A o lea mōri mawina la wale to tele o nei whanau. E le o mawhai o na a ngā i a onga. Ma o te loa o se tasi a nā waenga i a te au a ia. O le tamā e whai whanau o se suitau wā o le pālota. E ave iai la uia wha mua o le una i o tamaiti o le tū malo e o i le aonga. Ia o masani tātou ia so i e wha pe umalo le tamaiti ti le ia 6 ia 7 ia 8 pe ua lava le nā aonga. Ua lava le nā e sau e tausi lau ta māma lau tina. Ai ei lo te tanunga. Le loa po o leisi pāle mia nā o Samoa e maua mai ngangai whamaunga numele lua. Le loa po o seisi lo ia le nā. Le lopo se isi whaasala lau le nā. Le lopo se isi whaiwhi au le nā. Ia po se isi pai late o le awe waalele. Le e nofo i te tono le mātou i tū malo. O lau nā wha mua. O isi waenga o te loa ia uia o lea e awe i ai. Lau nā watau o le sui o le mātou i tū malo. O le whata ua o le leo tina amta mai ta. E leo to e pōmala e le tūlanga maua lunga wa e le sao tina amta mai ta i Sioeli. Te tono le tātou tunu. A tu mai nei i matanga ruenga le malo. O le tele o matanga ruenga le malo. E whaulu i ta mai ta. O le pāne mia, o le urua i pāne mia ta mai ta i lea a Samoa e le fionga i le saa whapito. E ma le tele o isi whaala bobutonga. O loo taula muai tina amta mai ta. So, e matua ia ulango ina, le whata ua o le sao tina mata mai tai. Ia i te tonu o nuu mawhio anga mai tū malo,
Le tātou te māsani ai se Iuli ma le whaafonga mai le atunu. E mau popo a mea e whai tina ama tamaita. O aso fo o ia e pei e whai lawa e tamatonu. E le amana i ale leo tina ama tamaita. Au tātou mōni mauina le vai taule nei ia i le ngai mai o atunu te telo le lolang. Ni usila Australia. La fo o ia tātou Samoa. O awa no tutusa. O awa no tutusa. E te tau ona ave le whaataua i le leo tina ama tamaita. O le vaenga lona tolu. O le whaataua o le sao tupulanga talavou. Whaataua le leo whanau talavou. Ma i porkalai me te tau ona una ia le sao tupulanga ma talavou. Pe a tātou fua le taavilinga o le lalolangi. Ua iai le vai tau le nei. O leisi vaenga tā ua ia te aui au te manao e tū lei te tono le mātou tū malo. O le mea lea au te manatu. E le tasi se nuupo se tū malo, le tupu ai. Le vai tō te sila mai tau atu i news au mai Samoa. Ma liu le tina. Ma liu le tamaita. Ma liu le atali. Ma liu le awhawhine. O mea nei o sa wanga i te tono ainga. Ma o le isu le nei. Talu na o whai ngā luenga i te tono le tio ma wale se whasala lau. O te tau ma whai aina ia tineia le whawitaule nei. O sa wanga wa a fi ai ti nām tamaitai. Ma whanau i te tono ainga. Ma o le mea moni lava. O le tasi le nei ma tā upu ma le nei whawitaule. E whaitau fia miliona tupe ane malo sa moa mai ana paanga. E alu e whanga solo, e whai e awareness program. E whai e porokalame, e au o ina ai ta mā ma whanau tama. Ina ia tau fia le mea nei o sa uanga i te tono ai. Ale mea moni lava ia, e leo ma whainu whai titia. O lea tātou te moni ma wina la. Ia mai so se whalawe lawe a te tupu mai e a fia ai sa uanga. Se Iuli te mata mai mo atu, te tangi lau loto. E tangi lo loto tātou e whai tina, e whai tua whawhine, e whanau. O isi sa uanga mata ngā. E a whia ai nei whanau tein. O te tasile nā mata upu e matua i o u langolangoina. E te tau ona whai eise vai fufo. E a whanau tā ua ua tele porokalame le malo. Ai whoringa mai. O le a whaatupula ia. O nisi vo i taimi ua tusi le lima i le malo. Ia, ua tusi le lima ia anga il pule ngā nuu mā whioanga. Wa tusi le lima i whia. Ai ai alo tantanunga. E te tau na yeise vai fo. E te tonu o loto i whale o ainga. Na ia tafi e sea. Tafi e sea sa wanga nei. E a whia ai nai tinām whanau i te tonu o ainga. Patasi ai maleuna ia. Ia o awa noa o ngā ruenga whawai taimi te tonu o le mātou i tū malo. Ia ele to e pō malai. Ia ua faisi lewa u fai mai ia programme nei o le tui nātua ngā ruenga whawai taimi. Ia ai mai se lawa i Australia mani usil nei ai pe mainly a Australia. Te lofa o lae mai moa ma whaafonga mai nisi o whanau o le tū malo ma nisi fo i o whanau o isi tū malo. E le i whaapito i eise se langona. Sa ma whai ia ona whea soa soani ai e awe i ngā ruenga whawai taimi. Ma o te langolangoina le whaawau pēo ngā ruenga whawai taimi. Ai se a, e eile ain ngā fia tau sanga o no nofo i whaleo. Le ane mea la oi ei nei, la o whail whali pālangi. Ei ain ngā a fia alu to ina le lotu e tau su e se taavale. A fia awe le whali mai le lo matua, e tau sa ili se taavale. O le ane mea la oi ei nei, la o whaili taavale. Mai fea taavale nei, mai ngā ruenga whawai taimi. O loo sui tau wā e matua i o langolangoina ngā luenga whawai taimi mo alo ma whanau ma tupulanga o si o mātou i tū malo. Ma le waenga muli. O le tūlanga le o le una ia o le tūlanga o ngā luenga tau whatoanga i te tonu o le mātou i tū malo. Ia ma auala e mauai ala ngā tupe. Awa e tau ana whapaleni le soifuanga se Iuli. E le whapea a onga o aisi vaenga. E mana o mia fo e mātua ma inga le seleni. E whaatupe ai vaenga nei. Whea la tau te tua i ai. O programme ia e una ia whaatoanga. Ia ma programme e mauai ala ngā tupe. Ina ia manui ai. Ia whanau lalwa o le tūmalo. Ma a inga o le tūmalo. E peo nei vaenga na o lo li lifa i ai lo manatu.
Ia malau suenga malau research na fai lo I tu malo. Ai fa taua ia ul vaenga nei Sioeli. E taua tangata uma. Maliela. E o ai whanau e fa taua whanau. Wa mea moni lava ia. Ele nā malalaina le whaafitauli o e nei Samoa. O le si itia o whaafitauli mene o fuala au whaasaina. Whaatupula ia whaafitauli fuala au whaasaina. Ar mea moni lava o le ngata ili whanau tama. A o whanau tama I tai. Tālo whai. Mali. Ai peia e tātou te whesilingia lava o le a se sao le malo. O le a se sao e kālesia. O le a se sao o pūlenga no umawhioang. Le voina sila mai mo atu ia le tātou o tunu ui mea o tupu mai Samoa. Tai pei o nei tamaitia na so solo ese ma whalipupu. Ia mai se tamaititi le o lau titi. Tu lou ta whatafo si o na a inga malo na whioang. A tanofo nei mo tamawhau si tamaititi. E tātou te whita lava o na ngā yo inga o lo ia whaia. A tātou te nofo mo tamawhau. E matua mana o mia nei tua inga tamaititi e su ilo nolang. Nā nila. E lau tala saoa. Wa ale ala le nā leina tātou o ili lotu. E tātou te alo lofo I tangata nei. Pe o isi waenga le nā. O le ave iei la uia wha mamafa. E tā ua tangata uma. E o oa I whanau ma tangata uma o le tūmalo. E te tawana wha tā ua lo lātou sau. Ia e pei o nei vaenga I o lo li lifa I ai ia tāpenanga a lo nei foi sui wha tau waa se Sioeli a maisa le mai mo ma le whaafonga mai a le atunu. A mai tau mai fe, mai tau mai foi. Ia tate le o fola I nātu ia ni mea foi lele tate musu e le mawhai o na ausia. O vaenga lava e mawhai o na au I le malosi. Le ai pei e tapena I ai la ta ia tāpenanga. Malo whaafitai ua whaafonga maua I le tātou atunu I le matango whiafo I o nisi o vaenga tā ua o lo whaapeona ave I lau whaamomua. Ai, la se fina ngalo o lau do whaafo I vaenga ia pei o talonga. Mi se ala walang o loa tau sango ia I whaasalawina o tātou talonga. Vai lau tele tātou atunu. O koe taunto ea tina tātou manu Samoa. O le manu Samoa ia ma le tūlanga o talonga I te tono le tātou tunu. E le na o lakapi la strako I Samoa. E o a fo I le tele o talonga. O la e pangati a lava. I me tau tupe. Ai mana tua fo I. Po o le a ma le a talonga. E whaalango lango ai le malo. O le malo lava e au mai e so swani. Wa e le whaapea e maua umani. Por kalame tau tupe vo I e poni so swani mai mara pari talonga nei. So la uia va ai e le tūlanga e peona I ai ia le tāpena ina o le tātou manu Samoa. Ia, e te tauna tāpena mai a I lalo I a onga. Na le lei lava le grassroots whanga solo mai le youth program. Ia e o mai lunga. Ia o mawhai na fiso sani. Ai, o le tūlanga lava ia e peona I ai. O le tele lava o whanau. E pei o lea ua le lifa mai ka lapu I atunu I fafo. Lea fo ia filifili li manu Samoa. Ia e filifili mai ai le majority atunu I fafo. Ia ai ono le tūlanga lava o le skills. Ia ma le tūlanga fo le lo le tomai. Ma le level lea ta aloai. O Samoa lava ia. I lo utani tonunga. O le matua I le leia o le skills. Ma le tomai o alo ma whanau. Peitai. O lo utani tonunga I le mafua anga o le ala ina pe palasi mawana lo le laka pia Samoa. E le o lava competitions po o tau vanga fo I po o tau mulisanga. E au ai. A mai tau fo I la. O le tele lava o tau vanga e o I ai tātou. E na o fiti a matonga. Fiti matonga Samoa. Fiti matonga Samoa. A watu fo I tau vanga e mai ni au mai fafo. E mai o kānata. Ia pani. A o le tūlanga fo I lele le toa I ngā pa fo I taunanga I e te tauana I ai ni tāmulisanga fo I lele I awa New Zealand. Ona o le level le I lunga New Zealand. Whapea fo I ma Australia la tau ia ma Afrika. Ai o le tasili nā vaenga I lau tanunga o le tele nā whaina ma tau mi ai la ka pia Samoa. O le lavo tātou tāmulisanga fo I o competition. I lunga. I le level le lunga. E ma whaina whata alo I tātou alo ma whanau. Tasili nā vaenga na pa uli tā whaasoa. Ai le company Australia. Ia o te loa o se taimi lata mai. E saini ai ia le kona karate.
ia e ngā lulue ma le company nei Australia, stasio company lo ia. Ia wa uma fo ilana faila o matou fonotanga ma le pulengo le lakapi Samoa. Moa vanoa kone karate fo ileo alo mawhanau lakapi. E malanga toa i Australia. Ia, o le company lo ia le Samoa e whainga luenga i se tasi o tama whanau Samoa. O la toula lo o agent i nisi o kalapu lakapi. Kalapu lea e umaloa le Super Rugby so o mai loi lalo. A alu alu la tama le lunga le Super Rugby. En whainao mai ta alo i le tai pe o ni eivo i lea tai whatu sāti a tātou Samoa. O mai ala whiutanga inga ma le company le i te tono Australia. Ea, o mai a fo i whiutanga inga ma le CEO o le Iuni lakapi a Samoa le whiunga seumanu. Ea, o au mai el ma lienga e maute ngā le lue whatasi. Ia, o te loa la, o te fo i tu loa, na wha mautu leo le mātu tana noanga ma le kompani le Australia, ma saini ai loa ia maali lienga. Mo le avatu lea po le au mai leo alo ma whanau lakapi e Samoa. Ia wanoa e kone karate e te tono Australia. Ta pena uma la tau vaenga uma. O visa, o mea nofo i ta maiti transport, ia whatasi e maalauni. O le nau ta inga lava, ia peifo ena whaasoa ma le pule le lakapi Samoa. O i fo ia nga i develop mai e tātou players. A wa a nga i uma a le mawhai una whili au tele Australia. A lai maua lea wanoa e toi whili e toi tātou au i Samoa. A meso tātou au whawa malo. Pe o le tasi na vaenga ia au te loa e a nga i ai. Ia mo sa taimi le o toi mamau le tali atu le Sioeli. Malo, whaafatai ua no foi le foi sa fe mail fa fong angal tantu wat nu ile matango fio le fa soa lau tlenga ya me se le te pena lo sa si tai e wal fa anga mai po le le palo telo le tantu wat nu pe ona lo mai le so dos fulivo au kuso o e te pena la so langona la se langona lau to fa wa langona ma fan e ono avea fai pule o matofele tu malo Sioeli ia o le mo o fili e mu mai le li. Ia e le foi se me o le ata pena ia me fa pena. Ia ele mo se mo le li. Ia o le ta penanga ia e pe ana tata no fa so ele fa pena fa to ata pena ana nafi. Mali. Ia o le nei fo ia so la to mo le malanga mai. Ia o le fo ia malanga mai ni so fa mo moenga. Ia o le masalo le manulauti lava la iei mātou i Samoa le taimile nei, o le anga i o tangata le restala, pisi lava mātou i Samoa le restala. O le mai tau atu e pe e fōlinga mai e whaangata i le whaiungo le masina nei le restala. Ia e le itai tai le restala. Ia ai, o tāpenanga ia o le ai, langona le file mū ma le ori ma le fia mai le i tāpenanga foi. Ia o le a tāpena tu iai e mele la unga le stoina o mai na ho mo le tausi la fia e tau te tāpena fua a ua levo na umana tusi e le tua le ngō le tangata e alu le palota ia e tāpena ma le loto maua lalo ia tāpena fo ia ma le fia ia ma la lafo a mea uma i le tua ia e whaatonu fo lau o ia i tāpenanga uma ia ma fili mai e ia Aso Tofi o se mātou i tū mālo ma le whaalo lava. Mālo whaaftai e leo se matawha iu al tātou ala leo na ia vo ilele se whainga pālota sa sui. Paule mea o leo o fola al whala i le nefiafi whaafonga mau fo i al tātou tunu ia meisi fo i le tātou tū mālo i le te leo lea fo i te mao a inga whaasoa i le sosia ma le tumai ua whai on whaasoa mai i fo i te lenga Tologataua. Mai se lava le to mai fa sa lau mai te usanga e tele sa tau tuai le tatu atunu le tau se luatu le manino lava i la tu fa anga i le fol sang fol nefia ia ai mes foi pe o tatu mata fa yo le fa sa lau e si fia siri wa nga ia wa fa fonga mai Samoa ia le ale me lina e fi fai pule o ala me te le fai molo tu malo le ase me le te fai mo Samoa ia ai mai se le manuela hotel na ia tatu tangata mai tau atori Samoa li pesi mo Samoa whaamisnong ala sa si la fa se tala lauto fai lau va ai whaamisnong pe ona vese Samoa Whaamisnonga leo lea Sioeli el whaamisnong le pe na fia ia le fo isa ve ma minsta sui o tatu tu maloi nga ngai fo mon numel tol oi ia ma le sunga fo i ia pulia i mai la to
o mātou la I Samoa, la pisi le stalo le palota. Ala ke sau inga iau ke whalongolongo atu nei. Ia pei o se ata ti whanga na mea le whamatala mai Samoa le whamasinonga nei. In mai tau atu fwoi le whanongolongo atu I nisi fwoi o whaasala launga ia ma isi fwoi o tātou suisi nia fwoi o lo whaasala launga mai. E whai sina tau le ata le tau sa le na wala na usili atu I lau talenga fwoi. Langa o le o tasa suisi nia o le whaasala I vaenga whaasala lau I Samoa. Ia, leo whapea o ia ngai ke mo mai singa li poki. Tau tala ma le whaaloalo a Sioeli. Ia, o le whamasinonga lai whaanga solo. Te loa fo ia, ei fo ia mātou ni steam o lai o iai. Ta tia fo le lātou ngā lue ngai whai. A tau tala ma le whaaloalo. Ele umo le whamasinonga. Le a fo il tūlanga o whamatalanga o whelava sai ma ave nei vai taimi ia I lipoti. E alo tali tonunga. E tū mau pēr le tau le lei o le tangata. Tu lou I lātou o lo a fia le whamasinonga nei. E tū mau pēr o lātou tau le leia. Se I longa e sau le whai unga o le whamasinonga. Ia, whamaunia. Whamaunia. O nei loa lea o tau salaina. Ale tami nei, e tū mau al whaaloalo. Ia I lātou foi, ia o lo I ai le tūlanga sa avea mataitai. O nei le I uma le whamasinonga. Na pau ale o le tūlanga e a fia ai o langona Sioeli. O na le tūlanga foi le taipei la tūlou taftafo le fionga ia pureai. Tala foi e ua salalau le ea ma le tūlanga I peonai ai. O lau wa langona wa uia. O se tama. Te alofa I whanau. Te alofa e nai o na alo. Ta te langona ia langona o tamaiti. E o vai la isi ma fine lea e ta ua nei o Marie. E ta te nofo mo ta ma fau lona langona. Ai mai se o nai ona mātua ma lona ainga. E lei sa ufa mtalanga e whai le whamasinonga. O nei le uma le whamasinonga. Pe ana ufa I atu I le amtanga. E tū mau a le tau le leia. Se ilonga e uma le whamasinonga. O nei loa lea pe whamaunia pe tau salaina. Pele ai. Ia ona whato a iei leo se manatu fo I lea whapena. Ia ai, ore tautala I lama ma le whaaloalo. Ia o au nei lea sa au ni le tofi le palota. Ia pe o le pisi ale ma fau le stala le palota. Mana ia tele le la le o pasi I lo political test. O kwa sa so la por kiki ale le tele le le ia fa ia nga por kiki le sa ia o ga I le tele. Ia Sioeli e le whapea fo I o le o lo ulea ia uia o te reiloa e whai mai a tangata o lo ainga. O lo ulea vai vainga. O le mea nei o le whaitamaiti. Le winga o le whamatalanga foi le o le alo whaitamaiti. O whanau o uso, whanau o utua whawhine, o whanau. E pe o lata whanau umana. A tāru atu foi le o te reita u whamatalaina ia vaenga foi e ta te arua ia pia. E o ina I tamaiti e sa wawali e whaatau a painu ma. E pe ia saka whangau. A mauala kakala ia po le lima se fulu sene tu ai. Se wala lava matutoi. So se kai miara ka kferua e koela ka vale pika ke so meni McDonald's va ai me roka make mai malo anko. E anko uma tanga tau. Akalu foi lai so va ngai ka make yo ma. Ele fa pe o verni. Langa ka kele I ola mai loa. On ka mauangi mea. Ngau ka ui mai foi leo langa lea polonga ngai e o ka mākua maloka ai. Se sa lewa ngo ka whakauwi ai sa funge. E mai le whai volta maalo tina. Ia o hauta te whelua I mali tui ia. Whatauwi ia. So e ka ke ngofo ma se vai o ta maiti nei. Tai pe wela na ufai atu. O lo langona na I tangata ia a fia I mea nei. O te temana o ia o langona ina langona o lātou whanau. Mane te. Ia ai tātou tālo sia ia I leanga le leo le tua wai. E whai foi ia o I lātou o lo a fia. A o I lātou foi o le tua ia. Mai se ia le talainga le ala I le pule. E leo sta mai langona na o I siana whanau. Mali. E matua I abu ia ngai e mawhainga o ka ngaonga onu sa ia. Ia ka ki ngofo ma se vai o tangata nei. Ma o tawa aila ta whanau. E whai fo I lao le nā, a o le nei. Ai tātou tāli e ia le whai unga o le whamasinonga. O I nā e whato a tau sala ina I se tangata. Pe whato a tau a mio tonu ina I le tangata. Pe au mai le
fai unga le whaamasinonga. E pe o lau tali atu le mana nganga whaaloalo se iuli. Tai o no le telefo o le tō whae lau talenga. Ia whaifo na tala mai. So tam whai e vane le po fel vai ngai le lifa ia lau ia se tō whafo e lau fionga e whaftai lau manino le ia. Wha malulu atu li i tātu atunu. Leanga e mo ia e whaasala lau matua ia le talenga ia Tologataua. Ia sa vea fo i ma fai news ma fai tātou ni poti fo ia telefou. Ia ele ma fai ai na ia tala mai vaenga ia tātou lai ia lau vaenga lai li putia mai ia mo le whaafonga angal tātou atunu e whaaftai atu le. O se wha mai moe le tau la whanga leo ma fuena e pau mai. Ia sa ole lei se iuli mantua veo vai taimi nei ala talata lo le palota. Ia ke masangi mai le kele o isi kausang e laka lo le palota e tele nao mai sui tau vaa foi le nei fai la tosu e ngā tupe mo fundraising foi lea ia o ta itala ta tele o sawe fai sa ta fundraising o le ka sawe avela ta tupe fundraising al matonu e ele wha moe o le tau sala sa ili tupe a sia tama wha nau a sa fune i tawa e fai a le hola le kalisia metotisi o taura i le astona i nei. Ia lo tu fatasia ia alo ma whanau ia o sa fune i le motele i salafai. O le wha moe o le malu o le tua po o le ngā ruenga ia o le whalisa o le matu e kalesia me to tisi. Ia lo inai whale olo. Ia o lau whausia ia o la ala e tau wha mai a lava le ngā ruenga. O le ala e pe ua whawhitai fo ia inai alo ma whanau o sio matu no ui whalita i sa fune i sa vai. Ia e su e ale wha malama ma to e mana tuantu le wha sinumanga. Ia ma le whale sa ma le nofuanga. Na tau o mai ai ma whaafai mai ai le a e ia wai a tala nolo e kalesia ne a tātou le whakasa ma le metotisi. E pe o le a o ngā so sa lava e mua mai ai. Ia te whaftai tele lava ia fune fe aile a ali tūnganga ia ma tuma ai keni whaatupu ia o matawheo o liana mua au. Ma i lātou ma lava manai lupe whaalele fo o se mātou a fioanga. Ma i lātou lo tū whaatasia le nei wha moe le astona i nei. Te lo fo o se awa noa o mai moa ma whaafunga mai so o se tama whanau o sa fune. Ia alofa ane le wha moe o le tātou nuu i le aso tona i nei. Pe tā la, pe lua tā la, te loa e lava ia se paunga whao ar ka muta. Ia ili nā tupe la e fo. E leo toi whai ngofia nei vai tau se iuli. Ai mai se o tau alo alala ma papa au i Samoa nei. A muia ma tau i Samoa, iei whanua. O tau i nei to tongi rent. E taunga tāle soi fuanga i nei. E le o toi whai ngofia. Ai o te whawhitai i le tō wha ua e alo ma whanau o sa fune i tawa. Ia, o te pena ai le nei wha moe. O le o mai la. Ia, e le wha pena o a uolo sau. O lo iai fo ia na i o uncles ma na i o aunties mai Australia. Mātou te malanga mai. E whaile ipu o le mātou toi ina ma le lo matua. Ia, o whailangi le wholonga ia tau le a usumai la mese. Ia ma le se mātou tina ia waia la mese. O isi pou tu toa i o le kalesia me tutisi. Si le fia ma lawa e so safun. Le ala mātou te o mai ai. Ia e whai ia se ipu po se tau salafoi. Feso soani e il wha moe o nei tama whanau o se mātou a fio anga. Leo lo loma ia i le aso to nei ia ai vala au tuai so sa fune o mai mom fa mai alofa ane il fa moe leo le tātou no i le aso tona i nei i le se fulu i le tae au i le hola le kale sia me tisi nai o tara pe o le tali atu lea se iuri ma le fa lo lava malo fa tai ia manatu fai fo ilta ua fa tanonga mai nio lo faanga fo ia fa fo mai le tu malo ia mai se fo ilta tu atnu ile ne fiafi malo fa tai se iuli o le memo mo lava e mo le atu fa tai tele lava ia ilau talenga fo i po lau sunga fo se iuli ma le malo le tatu wala le nei o le PMN mo le ava no fa aulo fo ia e pe ona mawai se ava no au te loa ia ona le tatu va fa selalau o fa ngo fia ina mo mai so tava no e tale noa toi foi ia ile nei aso ia ai mai se foi ia se matou tu malo mai ai paia ia e tau i fatu valu ia tatou talu sia le alofa maleanga leo le tua
i le alo atu i le whainga filifili ngā ua se tofi o le tātou i tū mālo. E le mwhai na uwhai atu e whaapea e longo tū a inga e pālota o moi te au. E le mwhai. Le anga a fua ia i mātou o lo sauni le tau futuringa. A tala o mātou ngafa e so o lava. A tala o mātou tupuanga o le tele lava i mātou e tau a inga, e tau tino, tau i le toto. A e pau o le tatalo, ia ma le tau le mau e Tologataua po so alo i le neivaenga i le afiafi. Ia, tāpua i maia i le Alofaifo le tātou tū mālo le whainga filifilinga. Ia, ma te talo atu foi, ina ia fili mai le langi. Ia, se tofi o le tātou tū mālo i le whainga filifilinga. Ia, o lolo manei, a e whaafitai tele le anga le lei. Ia, i tātou a inga, o lo alala ma tāpua i mai. Ia, i Samoa, ia, e mai se foi. Ia, o le whaamoe i le aso tai. O manuia tele le tāpua inga, ia, si tātou tū mālonga, ngai whamonga no mele lua. Ia, manuia foi le tāpua inga Samoa, ia, nei o tātou a inga, ia, matangata Samoa, Samoa nei, ma so stafo le lolangi. E le ia, se te talo e sili, na i lo le tātou te talo i le atua, na ia fili mai le langi ni tai o Samoa, i le isi whainga filifilinga, ia o loma nei. O le talatu lea ma le ngang whaaloalo whaamanuia le atua, ia i whainga malolonga i le nea fiafi. Le nā uwhaafonga le tātou atunu fu i le nea fiafi, le ftalinga a Tologataua, ia po le ftalinga whai aso alo, Sioeli Alofaifo Lamese, ia lo sui tau vāpe o na tau whaafonga iei o lo tamo i lalo o le tātou i tū malo o ngangai fo maunga numero lua. Ia, pe on tau whaafonga iei le nea fiafi, mātango fia fuit whaasoa. Ia, ai meise lava ia le telefo o sosia mo le tomai u whaapeo le manu i na i le tātou atunu ia o le fo i alofa atu i tātou proklame fo i le fionga le li pula mea waalele. Ia, o le fo i alofa mai le fionga ia tūman vau. Oi, sia uso ia tūman vau. Ioi, malo se tama. Alofa atu ia ia le tātou proklame fo i le fionga le li pule. Tai fo i mafuta mai le ne fiafi ia ai whaafonga mai a Samoa. Na uto whaafonga i le mātango fia fo i tanoanga le ne fiafi ma le talinga a Tologataua. Ia, mo tātou umo whaafonga mai, si le fia fo i talinga a Tologataua, mai se whaamoe moe nu malala pia na tofa, i le asto nai nei, ia anga i ane lango le kalise me tisi nei. O tara tātou lo o lalo papa au kilani, ia fisosoa ni ane i le whaamoe pia na whaafonga mai i le ne fiafi, whaafetai tele, le miliu mai lau talinga, se o manu ia i le tātou ofisa. Ia, alo ia i au whaiva manaia. Tai. Sao mauri fo i whaamoe ia meise, ia, anga le leile tua i le whaamoe pe o na loma iai, lo loma i le tātou whainga pālota, i le aso lua sa fudu iwa au kuso. Manuia le nea fiafi, soifua mai manuia Samoa.